Selam dostlar, men Ulu Karakoca avulunda Yaşözün rayonunun men bugün bek kızıklı kişiler konakta. Ol da bolsa Şulpan abay. Ananın kapkasını indi, kapkasından uşa көрінен indi kızıklı şahıs ekeni. Ne hazır bilemiz indi. Ne kadar indi kızıklı kapla, karagız. Kapkasına indi tura. Oo, munda. Bu akiyet personajlar mı indi? İyi bu Baba Yaga. Anın bu kıyası. Niye? Bunda vadapat yani bizim vadapatlar. Bunda indi. Bu bizim üzünçelikte bir biştiğin akşa salasın egen ul jırlay başlay. Biştiğin akşa. Çırlap jırlay mı? İyi çırlap jırlay. Bunda уже bu tal ağaçından işlengen bu kreslo. İyi. Ağaçtan işlengen. Bunысы bizim kıyı. Kıyı bu muzikalni тоже. Şunda yok. Ol nite kangarağı var. Oo. Şunda. Bunысы indi bizim Маша и Медведь тегі сказкадағы. Bunысы. Анасы мына мында bizim. Яй тетарған жер. Мында. Мында нелер? Мұнысы өзіңіз аяғы бір нәрсе, бой бірлән бір нәрсе өзіміз жазып. Өзім мына кресло шап қойдым. Мына кресло bu атына. Неге беттен сатып алсам мында жоқ. Мында мүмкін. Атын білән шығып отырып, яй тәбіз. İşler bitkəç. Atınasın dirəxətdən. İşler bitkəç, yay təbiz. Qış yazsın deyə. Boyaqa, mənə bu Jeykini musabaqaları bu Karalivskiy qara deyə atala. Bu taşdan, bu yer astından qazıb alınған taşlardan işlənген. Mənə bu da ondan soң qapqalar. Bu özüm tal ağasından alıb jatadır işlərin. Мен аның чиз тартып, bir şiderovға әйлендіріп қойдым мен. İçindən уже маған şunday forma etdim. Ana içləri də var, tərəziləri də var, quruğum. Nelərdə? Şöyle bu yüzden benim yağı ketargan yer. Bunda. Bu nasıl bu? Bu bir yıl işledim. Bu bizden yağıp kiretirgan basseyin. Yağasırın, iyi kiretirasın. Bunda 9 tonla su kire. Ma işe kirib bulamı? İşe kirib bu ha. Qarab şeyler Üzüngüge, mana. Oo. Mana. Bu aytib, mana bunda kirib kişinesin. Bunda kişine turgan yeri. Ertenge aş 8'den 9'a, gündüzge aş 12'den. Kişki aş alana iletip bitirdim. Vaqtida kelmeyler atı. Kuşlardan soydu bir yazdıqız bunu? Mene qara. Sonra qarab şu vaqtda gelirler mi? Şu vaqtda kelirler. Mene buna ayır salam. Görəsən motor mıydı? Üzünə bir motor. Ayırıb bitkenler mi? İyi, mene vaqtında kelirler. Kuşların dresir ötəsin. Basmışlar uzun gidersə. Mene balarda bitinisin. Mene her birisi üzübüdən. Mene bu kartinkalarını qaralsan. Ay resim. Yasadınız mı? İyi. Bu yasalgan ağaç taxtарын жарасың, bu dilerin kaldırasın. Mene motor itip koy çiğiriz. Mene bu sınırlarını тоже. Mene bunlar. Elbette seyşenşer, nur kasırıdır, karayoklar, norkular, bursaklar, tilkiler. Buruk ile kuatın kuruyor. Bunda da bütün şeyde ağaç işlemeler. Bunların üzük şeylerinde değil mi? Bütünesi, mene bu. Sırağa da yolamın. Mene bütünesi üzük işlerinde. Mene canha bu. Mene bunda kursanız resim. Bu уже istel, bu eğlene ciri, iyi mi? İyi. Bu как аквариум şekilde. Bunda istel пожалуйста, nasıl okuyduğun nitelikten istel, iyi mi? Bunda уже akışlar, уже bunda bir üzerine bir görünüş. Bunda уже yer şarı, taşbaqalar, yılanlar, ayular. Bunda görünüp durar bütünesi. Manası özü öylesmesine, özünün fantazi mi bu? Bir katı bir de fantazi kup. İmrani mesela bir motor bit qarağız. Bu tamır ağacı. Bu tamır, ağaçın tamırı bu. Manası famiramdan işlenen, manası ipteşin faydaştı. Bu evirlerini. Mana. Ne? Bunda da yemek hukma evirler. Bular onu. Mana bu ağaç fantaziye deb atalar. Mana bunda akışlar, su, mana bunda kış yağlagan. Bu neydi ağaçlar senin? Bu ne? Fantazi yok. Fantazi, iyi. Mana Bu iki türlü fantazi indi. İyi. İki türlü fantazi. Bunda iki gana tugul, elle türlü fantazi bunda. İyi, bunda resim. Mana bu. Televizor, hadi televizor isteli bu. Bu ajdaha, qarağız. Mana bu ajdaha ağacı. Mana işi televizor, motor bit, orijinalni mana bu ajdaha. Mana bu bağları. Mana bunda resim. Mana qarab turasın, uje bunda mana uyla, uje bunda şarlavuk ağa. Bu жақта ağaçlar, bu жақta pişşeri kirip gide. Ucumdan mingen sayın tağ.
Уже агара бара карлар. Үзенә күрә матур бит. Менә маса груша агасы. Груша агасы тоже менә. Менә бу нине агасы. Бу бит инде мондай үскән агас түгел. Мин моны арматуралар белән, үземә ничек кирәк, алибастер белән марланы катырып, ул 1 минутта катып бетә ул. Нинди фасон кирәк шулай эшлим. Липадан эшләнгән, юка агасына үзенә күрә бер мотор. Бу агас гөмбәсенә эшләнгән вазы. Үзенә күрә мотор бит. Менә нәрсә, икенче төрле уже. Агас. Менә бу картинкалар резьба по дереву. Бу 20 сантиметр калынлыктагы фанер. Малай эшләй рәсемнәрен, мин уже чыгып, буяп, шундый хәлгә китерәм. Монысы да, менә бу да бу агаста, бу үзем охотник булгач, бу үзенә бер дөнья монда. Монда пишиләр, баглар. Монда үзегез ясадыңызмы? Монда уже бу да үзебез ясаган. Бу да үзебез ясаган. Менә анда мин үзем тоткан җәллекләр. Монда харёк, норкалар. Элек бик күп тоталар. Хәзер охота белән шөгыльләнәсезме? Хәзер дә охота белән шөгыльләнәм. Киттекме Хәзер менә безнең 3нче этажга менә барабыз инде. Менә калган такталардан менә нәрсә эшләп куйдык. Менә мин чучелларны үзем эшлим. Бобрларны, лосларны, чучелла башларын, ниләрне. Алар хәзер кыйммәттә бик кыйммәт тора. Балыклардан. Монда әкиятта кунакта шикелле бу. Бу әкиятта кунакта. Менә монда уже рәсим. Монда уже үзе бер дөнья. Менә бу әкият дөньясы теге шүрәле белән былтыр кысты бар бит әле әкият, сказкада. Беләсез инде әле. Менә бу шул эшләп куйдым мин менә. Менә бу шүрәле, бу былтыр. Бу аның балтасы. Былтыр кысты бар бит әкият. Менә балталары. Монда уже үземнең эшләгән сыннар инде. Бу якта, менә үземнең эшләгән балыкларның итен ашыйбыз. Без аларны балыкларны тунап, илеп, тиешле кислоталар әйберләр куеп, менә шушындай хәлгә китерәбез. Менә бу шока балыгы зур. Бу леш, бу сазан, бу толстолобик, бу шока. Бу үзегез тоткан балыклар инде. Бу үзебез тоткан балыклар. Менә бу безнең үзем эшләгән карават. Кая. Караватлар, шниләр, тумбочкалар, менә. Мотор бит. Монда караватны үзегез эшлисезме? Үзебез эшлибез. Бу караватларны, бу тумбочкаларны, бу карават. Менә монда авыл күренеше. Монда хәзер авылны уртага бүлә елга. Авылны елга бүлә. Елгадан бер жактан икенче якка күпер салынган. Күпердә бит хәзерге заманда рәсим сездә күпергә йозакла салгансыздыр. Монда тегермәннәр бар ала. Монда тегермән. Монда әле рәсименә карагыз, бу кый. Менә. Куеп әле эшли әле. Эшли кыйдан су аласың. Монда машы, чиләк киентәләр белән менә машы. Әкият. Менә аю монда. Аю аңа кыйдан су алып тора, бу ташып тора, күпер аша. Менә бу крокодил тал агасына эшләнгән. Иләтелгән ул эшләми. Чулпан абыйны белә. Кем икәнен? Бу сезнең подопечныймы? Үзегез өйрәттегезме яшәргә? Үзем өйрәттем. Керде бу кичкенә ял ул вакытта. Хәзер зурайды. Бу резьба по дереву, бу рәсемгә ясалган, менә күрәсезме? Әнә. Уже бу чыгып эшләнгән. Монда уже амфибия, монда пиратлар килә. Теге бар бит амфибия кинасы. Караган кеше белә иде аның истәлеген. Бу парусный корабль. Монда уже закат. Мотор бит закат, уже кыяшча дигәнчә. Менә монда каршы ала безне бу ниләр. Бу кем бу? Бу безнең җырактан. Бу тал агасы иде. Талның мин шундый үзем уйлап, шундый бер шедеврга бу әйләнә, музыкальный. Менә хәзер. Бу мин теге нак бар шикелле. Хәзер. Ута бар. Бу су сатырган күллер мәле атала. Менә бу су сатырган күллер. Ничего себе. Менә. Шул ясадыңызмы? Моның içində нержавейка. Бутылкасы бар. Içində нержавейка 10 литрлы. Нержавейка. Моның әле капкасы ачыла, менә. Капкасы ачыла. Бу тоже талагасыннан. Ише аның чирәгерәге, ишен алдым да мен аны. Менә шундый хәлгә китердем. Булар икесе менә бер агаш иде. Менә бу ки агачларында
суға тұрған кейін да өзім ішейін. Бұл біздің Bu ne yapıştan sonra? қайын ағашынан ішленген. Шоның үшін қайын ағашынан ауыр бола қайын ағашы. Тал ағашы ол жеңіл де мотор да, но бұл қайын ағашынан. Шарға суғырай бәт енді. Ауыр болсын суарға. Мен ішіне әлі темір тағам ауыр боларға әне. Көресің ме? Тишем де ішін әне темір тағылған башына. Бұл соққанда әйбет бола. Міне мұнда уже ите біз мұнда занимас етеміз. Гіл кішкене гіне бұл. Міне мұны өзім іштедім биыл жайкені. Темірден ей ме? Міне темірден. Мұнысы мен диватка бар еді, диватканың кәмиясы. Мұнысы кішкенелерге енді қатын қыздарға. Андан соң бұл 3 ватт ном деп атала. Бұл торникта, брусияда и прискачать етірғанда. И міне бұларында іштедім. Мұнда уже, пожалуйста, міне әйлендіреміз қазір біз. Бұл турник әйлені. Міне 3 ватт ном спортзалға білесің сен әлесің. Мұнысың уже, міне прискачать етесің міне шылай деп. Андан соң, пожалуйста, мұнда уже угол тұрасың. Міне шылай. Қара сен 60 yaşlı. Uğul тұрасың. 65 mi dediniz sizə? 65 dediniz mi sizə? 65, 66. Benim bildiğe grijde, bir orta. Eğer de mene bütün kişiye item, internette var bu, inversiyonel stol, kıymetli değil. Mene bizge kiysinler, ne упражнения yasarga. И grijisi bite. Bir ayda grijisi bite. Şuna göre kim bila orta, kimnin ne? Bir de jatmasınlar ide. Mene şuşa evvel bilen reaniması isterler. Mene biz bunda ekrana yaparız. Ondan sonra mene горизонтальный положение тұрабыз солай. Сразу чірге ярамай. Не үшін десеңіз, а то бүтін қан башқа кете. Кіші міне зарлана өзінің тазалығынан нешік бітірем екен, нешік жиріне алым екен дейді. Гіл харекетте болсан кіші, гіл движение болсан, и күніне 3 километр егерсін. Қазір егерге әйбет, итік кейден уже қарда көңілі егерге. И терлесін. Ondan soң сағат 6-дан соң бір нәрседе ашамасың, 6-ын жартыларда, 6-ларда кефиргіне ішсін. 2-де ішсін, 2-де 5-ні ішсін. Бір керек ме? 2-де 5. Ол ашасында кетірмей, и ябық тұрады. Шойдыра керек ме? Міне шуай исең, өзің жабығасың. И күн сайын тир шықсын сізден, тир. Тир шықсын. Мектепте іштегіз, не дейінді? Бүтін әйбілерін өзің алып қайтымен мектеп ябылғасыз. Міне мұнда енді қалсалар. Nide, gerder bilen zaten mesitler zinde. Kaya bir kutarıp paraları. Evet, mene, bu ayet. Neçe kilo gır bu? 16 kilo. Mene. Mene bu cıgır 10 kilo. Nasıl? Bu cıgır 10 kilo. Hop. Bu 24 kilo. Kutarıp kararasın. Demek sizin de kişilerden kirgen yine bu ağaçla çıkarttığı nişiktir talan. Kişilerden mene şunday motorluqni ko'ramiz. И mene ishlab qo'yasan, o'zingning ishlagan jisimga, o'zing ishlagan tovarыңа saqlanasan. Qara motor bo'ldi bu deb. Hali men inastırağıma kirem. Anda narsalarga ne yo'q. Narsaga mening fantaziya bekda yuqori bir 90% vardır mende fantaziya. O'zimizda bağlar da, ipteşim de, min de şunda nişke көңілі, жырға, моторлыққа ғашық кішілеріміз. Әзгіне болса да, әзгіне мотор жырла болса да, көзге еш тағыла, көңіл әлденеші. Шонысы мәрі шынуға еткез, тігісін ясаған, мұнысын ясаған, уже көңіл көтерім дейді. Сәлемәтлік берсін, көңіл тыныштығы берсін, сәлемәтлігің болса, көңіл тыныштығың болса, барысында жеңгіп шығып болады.